kritikal ag amat, diya ko man nagayatin, di pa isu asang sangitan. Diya pa'y napagpadasan, tinagdigo si Dilulwa, mapadas ko itang tasikat igapuna. Nulwat yung marubos, kat idan magawidan, sumkendan tulaeng dalagit kenletaan, sumkendan tulaeng dalagit kenletaan. Panawan kan usal daday tuibya, Justi agbati laglagi pena. Panawan kan ubiyak ko, ragrag saken liwliwaen tanakem mo. Ay adayu tinapag na eran, Sadyay taytay ak akalawaan. Dinagtulip lipatan, agsubliak to tadenan. Nutilugar at turungek ay adayong unay, lagi puken ka, ilipuken ka, dinto agsanay. Balunek ka sa buday, panagayat panagtungo anarway. Panawan kan usal daday tuibya, Justi agbati laglagi pena. Panawan kan ubiyak ko, ragrag sakem liwliwaen tanakem mo. Ay adayu tinapag na edan, Sadyay taytay ak akalawaan. Dinagtulip lipatan, agsubliak to tadenan. Nutilugar at turungek ay adayong unay, lagi puken ka, ilipuken ka, dinto agsanday. Balunek ka sa buday, panagayat panagtungo anarway. Balunek ka sa buday, panagayat panagtungo anarway.
mas naayan na ta awan kan dito'y din na ta apagbiit ka lang kungan awan kamitin ang papanita ko pinalubusan ka alila iti sa baliadaga nagdesisyon ta para ti pamilya itawag mo jak mauray ida narigat gayam ti agin narayo hindi masubada ti pirat na ado panunutek anat kasasad mo ita makigasang-gasang arayo aragan narigat gayam tiagin narayo iliw di masubada di pirat na ado panunutek anat kasasad mo ita makigasang-gasang arayo aragan sa baliadaga nagdesisyon ta para ti pamilya itawag mo jak mauray ida narigat gayam ti agin narayo iliw di masubada ti pirat na ado panunutek anat kasasad mo ita makigasang-gasang arayo aragan narigat gayam tiagin narayo iliw di masubada ti pirat nga ado panunutek anat kasasad mo ita makigasang-gasang arayo aragan makigasang-gasang arayo aragan pagbiyaga puso ken karwa agrupap da aminen ken ka hindi ngaman tuyon unoy ko gumaw gawawa ta sikalaeng bibiyag ko nga inak ayaten hingga tungpal tanem denggeman o biyag ko daytoy nga araraw ko ta sigsikalaeng pudno di ay ayatek ken dardarep-tep ko ubiyag daytoy biyag ko aklunen na ta umayag
kaltanen denggeman o biag ko daytoy nga araraw ko ta siksikalaing puno di ay ayat tiken dardarep-tep ko o biag daytoy biag ko aplunan na ta umayak ken kaagsatsak kita arpat mo imnas a pagbiyaga kita arpat mo imnas a pagbiyaga. payapay sabong na tay simagaysay bunga na meten tay kumidakidday mukuma lang mabalin agbalinak kumaasingsing nga umay maibis-libisling taramramay mo biyag kuno mabalin
Urusin ka, uray na ganus ka. Takanin ka, uray na ataka. Ket daytoy puso, paluongin na ka. Daem manjay katuday, bulong na pumay payapay, sabong na tay si magaysay, bunga na meten tay kumigdakidday. Nung kumalang mabalin, agbalinak maasingsing, na umay maibis-libisling, taramramay mo biyag puno mabalin. Nung kumalang pinyaka, urusin ka, uray na ganus ka. Takanin ka, uray na ataka. Ket daytoy puso, paluongin na ka. Takanin ka, uray na ataka. Ket daytoy puso, paluongin na ka. Kapay denggen, amin na panangguti-gut ko, inkapay lalaisen, panang idadanas panang irumen. Yat gustuem adenggen, apakabukayan dayta kaasi. Nun ayat ko pasugin, agbiagak asita talingen nairut akariken sa patakawan patsyem, naisne ka na panagungunoy ko, di ka pa'y denggen, amin na panangguti-gut ko, inkapay lalaisen, panang idadanes panang iruben. Yak gustuem adenggen, apakabukayan dayta kaasi. Nun ayat kut pasudin, ket agbiagak asita talingen. Kariken sa patakawan patsyem, naisne ka na panagungunoy ko, di ka pa'y denggen, amin na panangguti-gut ko, inkapay lalaisen, panang idadanes panang irurumen. Anya gustuem adenggen, apakabukayan dayta kaasi.
tiangin ngem ti upod ni ayat di naklasi na enen naranggas nilagip ta ipalagip na laeng di jak masay na kan asen na ay kakuan
agresak, ragsak at umauma. Biyak ti ramramen na no pabilgan laeng tada kasarik na nasagdi ti biyak ken kasasaan nakamaten tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siyaket agayan ayan ayaten dayawen ken ilaga aming nakakabsat nga adda dito'y nabiyag ket no kasta ket intay aming ipamatmat liwadi agregsak ragsak at umauma ayaten dayawen ken ilaga aming nakakabsat ket intay aming ipamatmat liwadi agregsak ragsak